radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiwe woteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose kwisi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 z'ukwa mbere. Guverinoma y'u Rwanda irashinja iya Repubulika ya Demokarasi ya Congo imyigaragambyo imaze iminsi iba yamagana ingabo z'akarere k'uburasirazuba bwa Afurika igize igice cy'umugambi w'igisirikare na guverinoma bya Congo wo kwikura mu masezerano y'amahoro ya Rwanda na Nairobi. Bityo Kigali kanzura ko ibi bikubonwa nk'inkeke z'ibitero byimirije ku Rwanda. Hari ibimenyetso simusiga? Turabamenyesha icyo tubona kigamijwe, uburyo tubamenyeshamo mufate ubwo turi kubasobanurira. Niba uyu munsi guverinoma ya Congo idashobora gushyira na rimwe n'igikorwa kimwe n'icyemezo na kimwe cyafatiwe Rwanda, igamije iki? Aho mu Rwanda kandi polisi iravuga ko umunyamakuru John Williams Intwari, umwe mu banyamakuru bazwi mu gihugu kandi batavugwaho rumwe, yapfuye kuwa kabiri w'iki cyumweru azize impanuka. Ishinya ni kimwe mu bice by'umubiri by'ingenzi ku buzima bwo mu kanwa, ariko se baruzi ko ngo ishobora gukoboka igashiraho burundu. Imwe mu mpamvu ikunda kugaragara cyane ni ugukura, noneho igufa rifashe amenyo rikagenda naryo ryoroha. Twavuga ko risa n'irimungwa ku buryo ubona amenyo yarabaye maremare yarakururutse. Yindi mpamvu ishobora kubitera ni ukoza amenyo nabi. Urasobanukirwa birambuye mu kanya muri baza muganga. Hari ni mikino, ibi biganiro biwe na Florentine Kwizera. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma yuko Robert Patrick Misigara abanza kubagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi y'Ubudage yahakanye ibivugwa yuko yabujije kurungika muri Ukraine ibiduga vy'ingwano vy'ubwoko bwa Leopard bikoregwa mu Budage nyuma y'ibiganiro vyo kuronsa Ukraine ibindi bigwanisho. Boris Pistorius yavuze ko igihugu ciwe atangingo cafashe yerekeye ivyo biduga bisanzwe biri kwisonga ry'urutonde rw'ibikoresho vya gisirikare Ukraine isaba. Yavuze ko ico kibazo kigomba kwitonderwa neza, ariko ashimangira yuko Berlin itazobera intambamyi irungikwa ry'ibiduga nk'ivyo yogigwa nabo biyunze. Leta zunze ubumwe za Amerika ni kindi gihugu naco kitariyemeza guha Ukraine ibiduga vy'ingwano bitamenwa. President Zelensky yari yasavye inama yabera mu kigo ca gisirikare ca Amerika kiri mu Budage guha igihugu ciwe ivyo biduga hamwe n'ibindi bigwanisho bigezweho ubu bwa vuba. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje umugambi wo kongera bimwe biboneka amafaranga igihugu ciwe gikoresha mu gisata cyo kwivuna abansi. Yashikirije ineguro y'amafaranga ishika hafi miliyoni 450 z'amadolari ku kiringo cy'imyaka 6 gushika mu 2030. Ico gitigiri kiruta 30 kwijana icari caratangajwe, naho ibiringo bivugwa haraho bihurira. Bwana Macron yavuze ko bizohindura igisirikare binagifashe guhangana n'ibibazo vy'iki kinjana ufatiye ku ntambara muri Ukraine hamwe n'ibibazo bitewe n'ibitero bibera ku mashini za computer. Ivyo yabitangaje mu ijambo ry'umwaka mushasha yashikirije igisirikare. Ishiramwe rya Buraya ryagabishije yuko amatora rusange yo mu kwezi kuza muri Nigeria ashobora kutazoba mu bice bimwe by'ico gihugu kubera ikibazo cy'umutekano. Ibi bitangajwe bikurikiye impungenge zerekanywe n'umugwi wigengo jejwe amatora muri Nigeria, aho watangaza yuko amatora rusange ashobora gusiba canke akimugwa mu gihe atacokogwa ngo umutekano ugarukirwe. Ariko mu nyuma uwo mugwi waje kuvuga ko atamugambo ufise wo kwimura amatora. Ni inkuru ya Chris Ewokor mushikirizwa na Jacques Nitegeka.
impuruza zikomeje gutangwa ko umutekano muke ushobora kugira ingaruka ku matora rusange yo mu kwezi gutaha zatangiye gutera impungenge. Uyoboye itsinda ry'umuryango w'ubumwe bw'uburayi rishyigikiye ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi muri Nigeria, Rudolf Elbling, impungenge ze yazishyize ahagaragara mu ikoraniro ryabereye i Abuja ku munsi w'ejo, avuga ko umutekano muke ushobora gutuma urwego rushinzwe amatora rutayakoresha mu turere tumwe na tumwe, gutyo bigashobora kuba byatera ikibazo mu rwego rw'amategeko kuri ayo matora muri rusange. Ariko rero umukuru w'akanama gashinzwe amatora muri Nigeria, Profesa Mahmoud Yakub, yabwiye BBC mu ntangiriro za kino cyumweru ko amatora yo muri Nigeria azakorwa nk'uko byateganijwe kandi ngo nta kintu na kimwe abona gishobora gutuma ataba. Aya ni amakuru ya BBC. Inshuti n'abagenzi ba John Williams Ntwari basabye ko haba itohoza mpuzamakungu ryigenga ku rupfu rw'uwo munyamakuru i Kigali mu Rwanda. Igipolisi kivuga yuko Ntwari, umwe mu bamenyesha amakuru bake bigenga bakorera mu Rwanda, yaguye mu mpanuka yo mw'ibarabara, ariko ntiyasubiye gukubitwa ijisho kuva aho yitabiye igituro cy'igipolisi kuwa kabiri. Benshi mu banenga umukuru w'u Rwanda Perezida Paul Kagame barabuze ubuzima mu buryo buteye amakenga, yaba mu Rwanda canke hanze yaho. Ingene agateka kazina muntu kifashe muri ico gihugu birakunda gutungwa urutoke, ariko u Rwanda rwamye ruhakana ivyo vyose rwagirizwa. Abashinga amateka bigenga mu nama nshinga amateka y'igihugu ca Libani batanguye yegere mu ntumbero yo gushira igitsure ku migwi ya politiki ikomeye ngo iheraheze uruhagarara rwatumye bamara amezi ashika hafi 3 bataratora umukuru w'igihugu mushasha. Ni inkuru ya Sebastian Asher araba ivyo mu bihugu vy'Abarabu, mushikirizwa na Florentine Kwizera. Abashinga amateka babiri barayijoro ku ngoro y'inama nshinga amateka, bagenzi babo batatu nabo baramaze kubasangayo kwifatanya nabo muri uwo mwiyerekano. Ivyo babikoze inyuma yo kunanirwa inshuro 11 zose kugera ku mwumvikano wo gutora perezida mushasha. Ukunanirwa kwahuriranye n'itakaza agaciro k'ifaranga rya Libani ku rugero ruri hasi mu buryo butari bwaboneke, aho idolari rimwe ry'abanyamerika rigura ibihumbi 50 vy'amapaundi ya Libani. Ukunyinyurana hagati y'abatora kwabaye kuva Michel Ayoun arangije ikiringo ciwe ku butegetsi mu kwezi kw'icumi. Gusa n'ukongeye guserura inkovu canke ikimanga kidashobora kuzimangana kimaze imyaka iharurwa mu mirongo hagati y'imigwi ya politike yo muri ico gihugu. Abashinga amateka bigenga 13 nibo bashoboye gutsindira intebe mu mwaka uheze, ariko kugeza ubu vyaranse yuko hagira ibintu biboneka bashobora guhindura. Uku kwicara ku ngoro y'inama nshinga amateka nibwo buryo babonye bwo kugira ngo ijwi ryabo canke ndetse ry'abanyagihugu baserukira ryumvikane. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Gabon Michael Musa Adamo yaryamiye ukuboko kw'abagabo nyuma yo gufatwa n'icaketswe ko ari ubugwayi bw'umutima ari mu nama y'abashikiranganji. Yarafise imyaka 62. Ababibonye bavuga yuko yaguye hasi haciye akanya gato abashikiranganji batanguye inama. Adama yatanguye ari umumenyesha makuru kuri televiziyo, ariko mu nyuma aza kuja mu butegetsi. Yarabaye ambasaderi wa Gabon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiringo c'imyaka 10 imbere yuko agenwa mu ntango nk'umushikiranganje wo kwivuna abansi, mu nyuma aba uw'imigenderanire kuva mu mwaka uheze. Perezida Ali Bongo Ondimba yavuze ko yabuze umugenzi w'ukuri. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye, duhera ku nkuru y'umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Guverinoma y'u Rwanda irashinja iya Congo kwirengagiza ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Nairobi na Rwanda. Mu itangazo ryaraye risohowe n'u Rwanda, abategetsi barwo bashinja Kinshasa ko imyigaragambyo imaze iminsi iba yamagana ingabo z'akarere k'uburasirazuba bwa Afurika igize igice cy'umugambi w'igisirikare na guverinoma bya Congo wo kwikura muri aya masezerano. Bityo Kigali ikanzura ko ibi bibonwa nk'inkeke z'ibitero byimirije ku Rwanda. Ni itangazo risohowe nyuma y'irindi ryasohowe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuwa kabiri w'iki cyumweru rishinja u Rwanda kwanga guhagarika gutera inkunga umutwe wa M23 ndetse no kwirengagiza amasezerano ya Rwanda. Ibirego u Rwanda ruhakana. Abategetsi ba Congo kandi muri iryo tangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundura Apala banavuga ko Congo yiteguye mu magambo yayo ibishoboka byose kandi izirengera mu buryo bwose bushoboka. Navuganye na Alain Mukurarinda, n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda,
ntangira mubaza icyo u Rwanda rushingiraho rushinja Congo kwikura mu masezerano ya Rwanda. Ikigaragara ni uko iyo hari ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa uyu munsi cyangwa se no mu minsi yashize, ubwo ndavuga amasezerano atandukanye yagiye ashyirwaho imikono n'abakuru b'ibihugu, harimo umukuru w'igihugu cya Congo, ubwo ni mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano kimaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Congo, ugasanga Congo na guverinoma yayo ariyo ifata iya mbere mu kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Bibaza ikindi igamije, niba atari ko imirwano ikomeza cyangwa se akaduruvayo gakomeza mu karere iyo mirwano iberamo, cyangwa se itagamije imirwano hagati yayo n'igihugu muri ino minsi yashyize imbere, aho ivuga u Rwanda mu bibazo byose bibera muri Congo ndetse n'ahariho hose mu buryo iyo bubonetse bwo kuvuga u Rwanda. Wibaza icyo ishaka niba atari intambara. None bwana Mukurarinda, ibyo ngibyo mushinja Congo kudashyira mu bikorwa ayo masezerano ya Rwanda, ko ari nabyo guverinoma ya Congo ibashinja, muritana ba mwana? Oya, ntaho twitana ba mwana. Aho u Rwanda rutandukaniye na Congo, twe tuvuga ibidashyirwa mu bikorwa. Uyu munsi wasobanura ute ko abaturage ba Congo bahaguruka bakajya kwamagana mu myigaragambyo ingabo z'umuryango wa East Africa ndetse na institution yashyizweho y'umuhoza ishinzwe gushyira mu bikorwa ayo masezerano, nta n'amezi 2-3 arashira batangiye gukora? Uyu munsi barabanenga iki? Aho ikibazo gishingiye nuko mu itangazo rya leta ya Congo yo ishinja u Rwanda ivuga ko rutubahiriza amasezerano ya Rwanda, mu magambo ya leta ya Congo ubwayo rwanga guhagarika gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23 kandi rushotora urwo n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nkunze kuvuze ko babivuga mu magambo, ngiye ibyo ndi kugusobanurira ndi kukubwira ibikorwa bifatika badakora. Umunsi bazanye igikorwa gifatika u Rwanda ruzakisobanuraho, nirufatirwa muri icyo cyuho ruzabyemera. Ariko babwira ibikorwa bifatika mu kanya no gusobanuriraga iby'iyo myigaragambyo. Ibintu mwanditse mu itangazo ni ibintu biremereye. Muravuga ko mwafashe umwanzuro ko Congo yenda gutera u Rwanda. None hari ibimenyetso bifatika uretse ibivugwa mu magambo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bishingiye ku iperereza yenda cyangwa se ku butasi bw'uko koko Congo yenda gutera u Rwanda? Ntago ibintu byose bigomba kujya hanze. Turabamenyesha icyo tubona kigamijwe, uburyo tubibamenyeshamo mufate ubwo turi kubasobanurira. Niba uyu munsi guverinoma ya Congo idashobora gushyira na rimwe n'igikorwa kimwe n'icyemezo na kimwe cyafatiwe Rwanda, igamije iki? Uyu munsi hagiyeho etat de siège, abaturage barigaragambye ntibashaka. Hagiyeho MONUSCO, abaturage barigaragambye ntibashaka. Ejo bundi hagiyeho umutwe wa East Africa, abaturage barigaragambye ntibashaka. Hagiyeho resolution ya Rwanda, guverinoma ya Congo ntabwo ishaka kwishyira mu bikorwa. Ikindi ishaka ni iki? Akavuga agomba gukomeza mu burasirazuba bwa Congo, cyangwa se kuba yatera u Rwanda nyuma y'amezi 3 ashize, aho intero ari imwe, u Rwanda ni pays agresseur. Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Turacyari ku makuru afitanye isano n'u Rwanda. Polisi mu gihugu iravuga ko umunyamakuru John Williams Ntwari, umwe mu banyamakuru bazwi mu Rwanda kandi batavugwaho rumwe, yapfuye mu ijoro ryo kuwa 2 w'iki cyumweru azize impanuka. Ntwari wari ufite imyaka 43 nk'uko byemezwa n'umuvandimwe we, aheruka kuboneka kuwa 5 w'icyumweru gishize ngo yagiye gukora inkuru ku rubanza rw'uwahoze ari umwarimu muri kaminuza ufunzwe Dr. Christopher Kayumba. Ikinyamakuru The Chronicles Bwana Ntwari yarabereye umwanditsi mukuru cyatangaje urupfu rwe kivuga ko atari mu kazi byeruye kuva ahagana ku wa mbere. BBC yagerageje kuvugana na polisi ku rupfu rw'uyu munyamakuru ariko ntibiradushobokera kugeza ubu ngubu. Cyakora ikinyamakuru The New Times cyo mu Rwanda gisubiramo ibyatangajwe n'umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda, cyandika ko avuga ko impanuka yishe Ntwari yabaye kuwa 3 saa 8:50 z'igicuku. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wasabye iperereza ryigenga kuri uru rupfu rw'uyu munyamakuru. Mu kugerageza kumenya ibindi bivugwa kuri uru rupfu rutunguranye rwa Ntwari, navuganye n'umunyamakuru wa BBC i Nairobi, Isamba Cyuzuzo. Ibizi kugeza ubu nuko umuryango we wadutangarije ko wabwiwe na polisi ko yapfuye mu ijoro ryo kuwa 2 rishyira kuwa 3, agapfa agonzwe, yari yateze moto ku Kimihurura agahita apfira aho ngaho. Hanyuma
umurambo we ukajyanwa ku bitaro byo Kacyiru bya polisi. Nyuma rero mu gushaka kumenya uwo ari we kuko ngo nta byangombwa bamusanganye, bagahamagara mukuru we akamubona agasanga niwe, akemeza nyine ko umurambo ari uwa murumuna we Ntwari John Williams. None niba polisi ivuga ko nta byangombwa yari ifite, baba basobanura uburyo bahamagaye umuvandimwe wa Ntwari Williams kandi nta byangombwa yari afite? Twagerageje natwe kuvugana na polisi ishami ryo mu muhanda ariko ntibyashoboka ngo tubabaze ibibazo nk'ibyo. Gusa batangaje ikinyamakuru n'icyanzu yuko basanze nta byangombwa afite, ahubwo bakabona kontakiti ya mukuru we bakoresheje telefone yiwe, basanze nyine afite. Samba, umunyamakuru Ntwari John Williams ari umwe mu banyamakuru bazwi aho ngaho mu Rwanda, bazwi mu Rwanda. Hari abavuga ibitandukanye n'ibyo polisi yabwiye umuryango we ku rupfu rwe? Kugeza ubu abavuga ibitandukanye harimo nk'umuryango wa Human Rights Watch watangaje yuko hari impamvu nyinshi zo gushidikanya ibyatangajwe na polisi ku rupfu rwa Ntwari John Williams. Bavuga yuko yari umunyamakuru ukora inkuru zinenga ubutegetsi, ukora inkuru zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Bakavuga yuko rero hakwiye kubaho iperereza ryigenga. Abo ni bamwe, naho abandi ni ababivuga ku giti cyabo nabo ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati urupfu rwa Ntwari turarushidikanya uburyo ruvugwa, noneho kuko nawe mbere yigeze gutangaza yuko ubuzima bwe buri mu kaga, bigatuma rero ibyo byose bigatuma hari nk'abo nyine nari mvuze babishidikanyaho ibyatangajwe na polisi. None Samba, polisi iravuga ko Ntwari John Williams yakoze impanuka kuwa kabiri ya moto. Iyo mpanuka yaba yarigeze imenyekana? By'ukuri iyo mpanuka ntabwo yamenyekanye. Ni na kimwe mu bibazo abanyamakuru bamwe bibazaga, bavuga bati se ni gute impanuka yabaye ku Kimihurura ahantu hazwi ntimenyekane? Ariko nanone abandi bakavuga bati impanuka yabaye mu gicuku mu ijoro, polisi ivuga ko yabaye hafi saa 9 z'urukerera, kandi wenda impanuka buri imwe ntishobora kumenyekana yabaye mu mujyi wa Kigali. Bamwe nuko babivuga, gusa abandi nabo ntibabura kwibaza icyo kibazo, bavuga bati ni gute yabaye impanuka yatwaye ubuzima bw'umuntu ntitangazwe nk'uko akenshi tubona impanuka zitangazwa kenshi babaye mu mujyi wa Kigali, cyane cyane za moto, kuko umujyi wa Kigali ni umujyi urangwamo moto nyinshi zikunda gukora impanuka. Ariko iyo hari izahitanye abantu akenshi ziratangazwa. Bamwe bakavuga ati kuki iyo ngiyo itamenyekanye, abandi nabo bakavuga bati Kigali hari impanuka nyinshi za moto, ntabwo buri imwe itangazwa. Ntwari John Williams yari muntu ki, yakoraga itangazamakuru ki mu magambo avunaguye? Yari umunyamakuru w'imyaka 43 nk'uko umuryango bivuga. Yakoze mu binyamakuru bitandukanye mu Rwanda, birimo Flash FM, birimo Igihe, birimo The Chronicles yakoreraga, ariko nawe yari afite ikinyamakuru cye kuri ku murongo wa YouTube cyitwa Pax TV. Itangazamakuru yakoraga ryibandaga cyane ku nkuru ahanini zigira ibyo zinenga cyangwa zigaragaza ibitagenda n'izivuga ku burenganzira bwa muntu. Niho rero bamwe banavuga ko ari umunyamakuru utavugwaho rumwe kubera yuko hari abashimaga ibyo akora, hakaba n'ababinengaga. Samba Cyuzuzo, umunyamakuru wa BBC ukorera BBC i Nairobi, atugejeje ku saa 1:13 mu Rwanda no mu Burundi. Hano London ni saa 10:47. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbc.gahuza.com cyangwa se kuri mirongo ya shortwave. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye kuri baza muganga ndetse n'imikino. Ndi Prudence Njumva. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Tubanza dusubire mu Rwanda, ariko aho impunzi zisaga 1,200 zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zimaze kwakirwa mu nkambi za Kijote na Nkamira mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Leta y'u Rwanda ikavuga ko izo ari inkambi z'agateganyo abahunga bashyikiramo mbere y'uko bazoherezwa mu nkambi ya Mahama iri mu burengerazuba. Benshi muri abo muri izo nkambi ni abagore, abana ndetse n'abasaza. Impunzi zabwiye BBC ko mu bice ziturukamo cyane cyane bya Masisi na Rucuru uretse intambara ngo hari n'ibikorwa by'ubwicanyi byibasiye cyane abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yagiye mu nkambi ya Nkamira adutegurira inkuru ikurikira.
ndi hano mu nkambi ya Nkamira ahamaze kugera impunzi nyinshi z'abanyekongo. Hari amahema arenze 12 agiye arimo abantu batandukanye, abana n'abagore nibo benshi, hanyuma ariko hakabamo n'abakuze. Naturutse muri Kongo ahitwa Igicanga ni muri Masisi. Kuva muri Kongo byaratugoye cyane kuko twarahigwaga, kuko twavugaga ururimi rw'ikinyarwanda, bamwe twitirirwa ko turi abatutsi. Ubwo abantu bakatubwira ngo ni muve hano iwacu mu gihugu cyacu muje iwanyu mu Rwanda. Ni bande babibabwiraga? Abahunde, abitwa bamayimayi Nyatura nibo bayaga batwirukaho ngo tuje iwacu mu Rwanda. Izi mpunzi zivuga ko uretse intambara hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kongo n'indi mitwe y'inyeshyamba mu bice baje baturukamo, hari ubwicanyi bwibasira bo mu bwoko bw'abatutsi n'amatungo yabo, babasanisha n'uwo mutwe w'abarwanyi wa M23. Naje njenyene nabaga mu nka, batangira kurya inka n'abantu bahunga. Ubwo rero inka nazitaye ku musozi, hari mwizange n'iz'undi muvandimwe, bonye bariyemo nyinshi, nyine natwe badutangatanga bashaka kutwisha. Tuhitamo kwiruka kuko abagura aho ngaho bakaba bakwica, nyine ni na benshi bisha aho ngaho babashumba baragiraga. Ntabwo ari mu mirwano, ahubwo n'abantu bazaga bavuga ko turi M23 bakadusanga mu bibuga bakatwica, ubundi bakakomeza baduhiga ngo M23 twihishemo aho ngaho muri izo nka. Ni icyaha hanini twaziraga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko kuva mu cyumweru gishize impunzi z'abanyekongo zinjiye mu Rwanda ku bwinshi, ari nacyo cyatumye HCR ifatanyije na leta y'u Rwanda bashyiraho iyi nkambi y'agateganyo ya Nkamira irimo abasaga 600. Abari hano mu nkambi baravuga ko bakiriwe neza nubwo hari bimwe mu bibazo by'umwihariko bafite. Imiti turayibona, amazi arahari nta kibazo, abadufasha isuku barahari. Ibyo kurya nyine turya impungure mu gitondo bakaduha n'igikoma, kuba mama bagiye baduhereza n'ibindi byangombwa nyine. Ikibazo dufite ni cyo kuryama hasi. Usanga abana nk'aba n'abakecuru nyine bamaze kuba bakuru bataka imigongo, ko nta kindi ari ukuryama hasi. Mfite imyaka 73. Nzi uremva nkanje impungure zirankwiriye. Siwe ntubireba kugira ngo ngewe nishingire impungure, singira ngo tumere yindi mu gitondo n'impungure, nimugora n'impungure. Bizagera igihe wenda batumara kumenyera, wenda bagira ibindi badufashisha byo dushoboye. Ubundi nta buhunzi bwiza iyo umuntu ahunga yemera guteseka. U Rwanda rusanganywe impunzi z'abanyekongo zisaga 72,000 nk'uko HCR bivuga, ziri mu nkambi zitandukanye. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda Lili Kalisle yambwiye ko kugeza ubu icyo bakora kuri izi mpunzi nshya ari ukubaha ubufasha bw'ibanze mbere y'umwanzuro wo kuzivana muri izi nkambi z'agateganyo. Abasaba ubuhungiro bari hano mu nkambi ya Nkamira barahabwa amahema yo kubamo muri iyi minsi. Tubaha ibyo kurya 3 ku munsi. Kuri ubu bari kuryama hasi ku mikeka kuko nta mafaranga yo kugura ibiryamirwa nka matera ahari. Mu gihe gishakishwa uburyo turacyagerageza kureba uko twababonera ubufasha busumbyeho. HCR kandi ivuga ko impunzi nyinshi zinjiye mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize, ubwo u Rwanda rwakiriye abasaga 3,000, ubu bashyizwe mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango mu nkambi ya Nkamira. Urakoze Yves Bucyana, iyo nkuru yawe tugejeje ku kiganiro cy'imikino na Jean Claude Mwambutsa. Turacyari mu Rwanda. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Umugoroba mwiza nshuti za BBC, ikaze muri amakuru yacu. Duhereye mu Rwanda mu mupira w'amaguru, shampiyona y'igihugu iragaruka ku munsi wa 16 nyuma y'igihe cyari gishize isubitswe kubera ibiruhuko by'impera z'umwaka. Kuri wa gatandatu AS Kigali iyoboye urutonde rw'agateganyo izasura Marine kuri stade Umuganda i Rubavu. Ni umukino uzaba utoroshye kuko amakipe yombi azaba afite ibyo aharanira. AS Kigali yifuza gukomeza kwanikira andi makipe, naho Marine ishaka ko itazamanuka dore ko ubu iri ku mwanya wa 15 ubanziriza uwa nyuma. Ikipe ya Sunrise izasura Bugesera ku cyumweru, naho APRFC ikire na Mukura Victory Sport. Espoir ari ku mwanya wa nyuma w'agateganyo yo izakira Rwamagana City yazamutse uyu mwaka mu cyiciro cya mbere. Umukino wa Rayon Sport ubiri ku mwanya wa 5 yagombaga guhura na Musanze wo wasubitswe kubera impamvu z'ikibuga kitazaboneka. Stade ya Muhanga Rayon Sport yagombaga kuzakiriraho Musanze ngo ntizaboneka.
imirimo yo gusana stade ya Kigali yabangamiye cyane amakipe yayiyambazaga yakiriye imikino. APRFC, Kiyovu Sport, Gasogi, Rayon Sport na AS Kigali zigomba gushakisha ibindi bibuga zizajya zakiriraho imikino, zikaba zigomba kwiyambaza ibibuga bya Bugesera cyangwa se Muhanga. Iminsi yarishizeho ikiruhuko yabaye umwanya wo kwiyongerera amaraso mashya. AS Kigali isinyisha rutahizamu Abubakar Jibril yakuye muri Mukura. Cyakora iyi AS Kigali nayo yatakaje kapiteni wayo Haruna Niyonzima werekeje mu gihugu cya Libya mu ikipe ya Al Taun. Tukiri mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, igitutu cyakomeje kuba cyose ku mutoza Antonio Conte nyuma yo gutsindwa na Manchester City mu ijoro ryakeye. Icyatunguye abatari bake ni ugutsindwa ibitego 4-2 ibya City byose bibonetse mu gice cya kabiri, mu gihe Tottenham yarangije igice cya mbere iyoboye n'ibitego 2-0. Uku gutsindwa kwatumye Tottenham iguma ku mwanya wa 5 w'agateganyo n'amanota 33, irarushwa na Arsenal ya mbere amanota 18. Manchester City yo iracyari ku mwanya wa 2, ikinyuranyo cyageze ku manota 5. Cyakora nayo imaze gukina umukino irusha Arsenal. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, amakuru yacu natuyasoreje mu gijoro ryiza. Gina Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Mwambutsa. Ivete Kabatesi ho tugezeho baza muganga. Mwiriweho neza. Ishinya yo kumenyo ngo ishobora kugenda ivaho gahoro gahoro ugasanga iryinyo riranamye. Ibi rero ngo bigira ingaruka ku buzima bwo mu kanwa. Turabisobanurirwa na muganga Jose Uwamariya mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali. Kuko ibyo bintu bijya bibaho, ugasanga ishinya igenda iva ku ryinyo, nta nubwo ari ishinya gusa, ahubwo hari nubwo bigera ukabona n'igufa cyangwa ikinyigishi cy'iryinyo nacyo cyaramanutse, ukabona amenyo asa n'ayanamye nk'ahagana mu mizi, iryinyo ryarakururutse. Rero bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, ariko imwe mu mpamvu ikunda kugaragara cyane ni ugukura, noneho igufa rifashe amenyo rikagenda naryo ryoroha. Twavuga ko risa n'irimungwa ku buryo ubona amenyo yarabaye maremare yarakururutse. Iyo ni impamvu ya mbere ibitera cyane. Iyindi mpamvu ishobora kubitera ni ukoza amenyo nabi. Hari abantu boza amenyo bagakuba cyane mu buryo bw'intambike. Bene abo ngabo nabo bagenda bafite ukuntu bagira uruhare mu gutuma ishinya yigirayo gasubira hejuru. Urabona iryinyo ukuntu ryarishushanyije, haba hari ahantu hasa n'ahanyonyotse aho ishinya ibigarukira, ugasanga kubera gukuba cyane hafi yaryo ishinya yaromotse. Icyo gihe nabwo ishinya igenda ivaho, ariko akenshi ibyo ntago bimanuka cyane, ariko bishobora gukurura ibindi bibazo kuko umurongo ntarengwa uba utwikiriye uba wavuyeho. Ikindi nanone ni umwanda no koza amenyo nabi. Iyo hatangiye gufatamo ya myanda yose bimera nk'ibiseserewe, ubwo ishinya nanone ikeguka ku menyo ugasanga amenyo aranamye. Zimwe mu mpamvu z'ingenzi ni izo ngizo, kimwe nuko yagira ubundi burwayi wenda bitewe n'imitanywa, ishinya ikoroha ikavaho igatonekara ikava amaraso. Rero nabyo bishobora gutuma ishinya yanama. Ikindi gishobora gutuma ishinya ivaho ni ukunywa ibintu by'ibitabi, kujundika ari amatabi, nabyo rwose byangiza ishinya ikavaho amenyo agasigara yanamye. Ni ukuvuga ngo rigenda rimungwa ariko rihereye hahandi hasi. Nabyo biri mu mpamvu zituma iryinyo ryanama. Icyo gihe se iyo ishinya imaze kwanama ntishobora gutera ingaruka ku buzima bw'umuntu? Ingaruka ya mbere rero mbe ishinya ivuye ku menyo kenshi hazamo kuva amaraso. Iyo havuye amaraso rero mu menyo ni ikimenyetso cy'uko hari udutsi tudafashe neza. Umva rero kuva hari udutsi tudafashe neza nanone ushobora kwandurira indwara nyinshi mu kanwa, za zindi nyine zandurira mu maraso. Wenda tuvuge nka bantu banywesha imiheha bagasangira cyangwa gusangiza ibikombe. Iyo afite uburwayi buhoramo bwandura, icyo gihe bushobora kwanduza n'abandi. Hanyuma ikindi cya kabiri nanone bishobora gutera, urumva amenyo ashobora kujegera akavamo. Ikindi kubera ibyo bintu biba bihoramo by'amaraso, umuntu aba afite umwuka mubi cyane mu kanwa. Ubwo ibyo byose kandi bikagira n'ingaruka mu kurya. Arakoze muganga waganiraga na Ivete Kabatesi. Ni nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu. Nakubwira ko ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com.
gusa nakubwira ko guverinoma y'u Rwanda ishinja iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyigaragambyo ko imaze iminsi iba yamagana ingabo z'akarere k'uburasirazuba bwa Afurika igize igice cy'umugambi w'igisirikare cya guverinoma ya Kongo ukwikora mu masezerano y'amahoro ya Rwanda na Nairobi. Ibyo ngo bikaba bigize ibikorwa bibonwa nk'inkeke z'ibitero byimirije ku Rwanda. Ejo nimbona imvano ku cyumweru n'ibice bibiri by'urunana wumvise muri iki cyumweru. Twe tuzasubira mu cyumweru gitaha. Ibiganiro byo na Florentine Kwizera twafashwe na Masudi Ibrahim Khar yari Prudence Jumba. Wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango. Uraraharyana weekend nziza.